abaturage bardomu baguma baturusi baguma basumbatura abaruja kumukubashika bagambira ki abantu bagira ngo mukazi wa Maclean Kahoza kandi abatako mu cyareki ntuwari kutekatekwaho kuba natera mpembe bagumize mu bagira ngo kuba kurgayo bagamba nk'abataka chairman abura kubahurira kandi nabamwe batwarwa mu cyome ensonga yaturenda niyo kuturugunya omucyaro aba tumazuru bwire buringa tukumisibiza kintu cyako cyakora ki cyarema abwa Kahoza no mukazi we na mukadidasi na chairman Katunga ubutumento mangu nuwe chairman witu natasa echweka nuwalyo natukomana tumarumbi hona abazere bo mwana bakugira ngo akayitwa mpembe yashobora kugira ngo kuyizira mu cyaro mu kupakasa bahikano bamutera mpembe baiti yabyetegereza konko mu kucebeza nuko kushanga ina mpembe kaha bagantera kukaha bakona bataka baguma bajampo ko mwana ngo bamutira amahembe mwana bamutira amahembe uwantira wenyine mukodomi chero gumanyanyazi yatwara ko yanugwa bijimano nyawe kanta hamani jeti nyunga ikayo bala bande takacheka bansiga ibishakashaka bagumana bajya naho ko bwana bwenko ko bwinji n'ubugamba bwinji nangwa Tasimire Provia kandi uriyo mutaka yatigira ngo izoba ryasande bakaba barga kushaba nuko police kwijo mu cicwekecho na chairman LC1 nuko bakapakira abantu bakabatwara umucyome tabe turiyaho tureba police yije na chairman na wayija na police kutagire kujya sitetereno batwara abantu bita baita bataka bamwe kandi abayanga kuzo mu kamera zeitu bashobora ngo abataka bainemwe bwangane tubakwatansa na bagenzi babo konka tsingwire Dorin horiyo mutaka yabyangira cyumwe ngo bwangane tuburumu ebirukubaho na mazima nindeba ngo cyo kinte cyo kibagamba ngo no bwangane bwo kuretecho nindangu nekishuko ahabwo kwati nkamye ngo muntu noba no gendera hawujya ngo no bwangane okashanga cyaro cyona nikikwanga noboyine mubanyoni bawe kandi noboyine munabo kwanga aba bagira ngo kubashyire cy'uruhura headquarters barkwenda ubuyambi nuko kushangaho OC kandi akabargaho atabayambere byaho tureba OC yije ajyatekiza ubucyanye niki kugira ngo nutwendo ubuyambi kuba twafatwaho inshonge yatugambire byatugambire kitubicengire osi twareba ngo inshonge yaro akasenta kozireki akarire ariyo nagezaho kusherekerera aha banta batwira mu cyome twatunga homwe obare kwire bashangire specioza yatigira ngo akarga hakanisa nuko kushanga motoka ya police mu makaje kwikaho nuko kumbuzo mushija baitwiyabuzire nuko kutwara we manakijana na police mwashobora bwerinzi bakutukwata ngo bakubuze ngo kandi cyama yamaze magarugo webe naragira kwa togo hakuye wote nko mukaza mpimbi tenka mbehere tenda murebire nkareba cyamani mutiyana ndakaba mutaka muhuya mungu kunga hapa hazingamiye ahambwa mahembe nange mwana wanje rya rifaro amahembe gatukabya oguyagumza muyatigira ngo bagenzire nk'abataka kureba abantu babo abari mu cyomereshere police station bayitwikayo batiyo babatsindika cyuruhura headquarters twashyira police ngo basibe tubaro barahi bari cyuruhura twakota cyuruhura twabagemura abantu bizere bakabakira bajya ngo babatwara ngo baza cyuruhura abakasente kubakurya kirira bebembezi babo kandi meya wa Shere Town Council King Martin Cyawanyanga hagizire ngo mwana kafa bitaba postmortem report bitabataka bayimukire nuko kwesharramu ecyo gukora bateinersa no bukakafu nga kesi ya mpembe eitura muhati eyarga umusero eibar kweta muzeire umwana fire habero postmortem report na postmortem report yo kwata mpembe terho konka bayimuka ngo umwana yitwa mpembe Mureke tugiro rukiko Chairman LC1 ahabwa Burimsel Katunga Enoth yatigira ngo atakayizire mu ntebe akashangana bagamba mu mpembe negishaha yajya kandi orukufo mu cyarecyo abataka bagira ngo na mpembe nuko bituyireho
kandi owafa hagira nkomuntu wafa bone bateko kumanya ngo yitwa Mpembe kandi special abantu bayobo abo mukacwe kaka taine urukuzo mu yirwaro kwa kurwara. Twagezaho kugamba Nord DPC wa Kiruhura District Baitesi Mwiyeti yabasa kubaho omushahaza amakuru kandi omukazi orukutekatekwaho kuba natera Mpembe kutwamushyikira tiyabasa kugamba neitwe. Gashakwa Kanaremesa awa Sky Television agenshonga omuri Kiruhura.